Di ste ljudi? Nema problema u Njemačkoj. Autoindustrija radi pun gas u 3 smjene. Prije 3 dana u VW-ovom glavnom verku za proizvodnju električnih automobila u Cvikau 400 ljudi dobilo otkaz. Nema posla za te ljude, kaže VW. Električni auti se ne prodaju, pa smo smanjili proizvodnju. A baš čudno, njihov električni ID3 se prodaje u Njemačkoj sa početnom cijenom od 39.990 eura. A isti taj auto u Kini košta 16.990 eura. Hvala što izrabljujete vlastiti narod. Sada žele na nivou Europske unije uvesti zabranu poticaja na kineske električne automobile. Kakav očajnički potez da se potakne prodaja skupih europskih električnih automobila upitne kvalitete. Ukratko, što danas nije u redu sa Njemačkom? Što se dešava? Gdje je zapelo? Kao prvo, Njemačka je ugasila nuklearke. Nema više energije iz nuklearnih elektrana. Njemačka je zabranila grijanje na plin i na ulje. Ljudi su jednostavno primoreni izbaciti svoja skupa ulaganja iz svojih nekretnina i svojih kuća, stanova i jednostavno moraju početi koristiti termopumpe. Naime, došao je zakon gdje vi morate izbaciti grijanje na plin ili grijanje na ulje. Jer eto, neko tamo u Bundestagu je došao na ideju da je to pogrešno, da to zagađuje okoliš, pa ajmo onda malo ljude maltretirati. I pazi sad ovu sprdnju, ista ta vlada ima u planu izgraditi 50 novih plinskih terminala. Da bi naravno mogli držati u pogonu ove termopumpe kojima je potrebna struja, nakon što su izbacili grijanje na plin. Što reći? Znači to vam je današnja politika. Zeleni i lijeva koalicija i nije baš neki dobar odabir, bar kad je kvocijent inteligencije u pitanju, tu i nisu baš na nekom nivou. Prije bih rekao totalni promašaj. Zanimljivo će biti da li će AfD moći svim ovim ludostima sadašnje vlade stati na kraj. Naravno kada dođu na vlast, jer na svim društvenim mrežama gdje god krenete stoji AfD će pomesti na idućim izborima sadašnju vladu. No možda se to desi i prije, nikada ne znaš. No ovaj put kojim Njemačka sada ide je jedinstven. Jedinstven je iz tog razloga što čine apsolutno sve kako bi zaštitile klimu od utjecaja razno raznih štetnih plinova. Ali taj njihov put na kraju nigdje ne vodi, jer zapravo samo rade štetu vlastitim građanima. Možete li samo zamisliti koliko su ljudi potrošili novaca u Njemačkoj da bi promijenili način grijanja u svojim domovima? I sada pazi ovo, taj isti zakon koji su oni donijeli da bi zaštitili klimu od onečišćenja ima sljedeći rezultat. U 6 godina će spriječiti ispuštanje CO2 emisija u ozon koliko Republika Kina ispusti u 24 sata. I zbog tog zakona se stanovništvo moralo osiromašiti za milijarde eura. Zakon koji nema apsolutno nikakvog smisla. Ljudi, ovo je kao da sanjate, uštini me da se probudim. Znači, ovo je direktno utjecalo negativno na stanovništvo. Ovo je prisilna mjera i zamislite kako je ljudima koji su u kreditima, koji su digli svoje kuće na kredit, stanove. Ti moraš dodatno isfinancirati ove stvari koje koštaju jako puno. Mnogi to ne mogu. I šta im je onda činiti? Moraju naravno prodati tu nekretninu. Kako bi jedan normalan umirovljenik u Njemačkoj trebao ovo financirati? Naravno, kreditom. Kao da nije dovoljno što su i ovako penzije male. Strani investitori već trljaju ruke i raduju se prodaji jeftinih nekretnina u Njemačkoj. Jer ljudi jednostavno neće biti u mogućnosti plaćati sve te troškove prema bankama. Njemačka je sada ovisna o zelenoj energiji. O zelenoj energiji koje nema. Ovisna je o vjetrenjačama koje se ne vrte. Evo recite mi, kada ste zadnji put u prolazu negdje na autoputu vidjeli vjetrenjaču da se vrti? Stoje ko balvani okolo. Koliko su samo šuma posjekli i životinja iz njihovih staništa protjerali da bi napravili te vjetrenjače. A one danas apsolutno nemaju nikakvu svrhu. Zemlju koja je ovisna o industriji ne možete napajati zelenom energijom. Zemlju koja je nekada glavna grana ekonomije bila autoindustrija, koja je rasturala sa izvozom motora sa unutarnjim sagorijevanjem. I zapravo kroz uvoz struje koja je Njemačkoj trenutno potrebna, koja opet dolazi iz elektrana iz drugih zemalja koje su pogonjene ugljenom, Njemačka još više zagađuje okoliš. Zapravo više nego ikada u svojoj povijesti. Ugasili su nuklearne elektrane koje su bile najjeftinije za održavanje i jedne od najsigurnijih u Europi i to još prije 20-30 godina. To nisu elektrane sa grafitnom jezgrom kao u Černobilu, kao u Rusiji, u Sovjetskom savezu. To su nove moderne elektrane koje imaju reaktore sa pritiskom vode. Sve to su pogasili da bi na kraju plaćali skuplju struju i to nekoliko puta skuplju. I na kraju još više zagađivali okoliš.
Znači Njemačka ovisi o uvozu struje i nije sve tako jednostavno. Jer Njemačka naravno treba jako puno električne energije. Ovaj zakon sa termopumpama košta građane 2500 milijarde eura. Zakon koji nema apsolutno nikakvu osnovu jer nije doneo apsolutno ništa. Potpuno neeficijentan. Nevjerovatno. 2500 milijardi eura našeg novca da bi u 6 godina uštedjeli emisiju štetnih plinova koju Kina izbaci u 24 sata. Zeleni naime postaju polako radikali sa ovim svojim radikalnim mjerama. Nazovimo ih tako. Jer oni nemaju nikakvog smisla, ali utječu direktno na svakog građanina Njemačke i sprovode se radikalno, znači sprovode se pod silom. Moraš, nema da nećeš. Posljedica je naravno i da firme idu u stečaj. Od početka rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji, preko 70.000 firmi je otišlo u stečaj. Zašto se o tome ne govori? Firme bježe u inozemstvo da bi mogle nastaviti sa radom, da bi mogle ostvarivati profit što je logično cilj svake firme. Problem je u tome što bijeg u inozemstvo si mogu priuštiti velike firme, a one srednje jednostavno propadaju, ne mogu nastaviti sa radom. Najveća greška njemačke vlade je što je bacila u smeće motor sa unutarnjim sagorijevanjem. Bacili su u smeće najbolji proizvod njemačke industrije u posljednjih 100 godina. Izvozni proizvod broj 1 u posljednjih 50 godina. I ti to jednostavno samo tako odbaciš. Prelazimo na elektroaute. Kada govorimo o proizvodnji elektroautomobila i usporedimo je sa normalnim automobilima, znači sa proizvodnjom normalnih automobila, jer 9 od njih 10 koje rade na elektroautomobilu su višak. Ljudi koji danas sjede u njemačkoj vladi, njima je samo bitno da nema ispušnih plinova, da nema CO2 emisija. A to što će 9 ljudi ovih dobiti otkaz od njih 10, to je nebitna stvar. A na kraju opet zagađuješ više okoliš nego sa normalnim automobilom. Bar su travu legalizirali, pa kad sve ode u kurac, Bürgergeld, napušiš se ko zmaj i boli te ovo.